اسلیکا قدر لأرمنستان لهرم اخبارانه لگنده الاغزی هاتیدنه شمالباته کی ولاد پاریزه امل چیفچی ده سال 1908 لبس ملیش دایک بیه امل جیوکا همو کردان جمالباته کی کوچ کتنه و زارکوتیا خواه لکوچه لمرسینه در باز کریه ملت کرد جاوکیوی دگری جاوکیوی جی دکنه تم حالی معاو بیه بنرم هر چهار پارچه کردستان aynı mesele genci medikeven, genci mediş neşir, genci ve berkod eden. Zarok ki 2 sali tu rejiya dünyaya li berwan tune. Tu rejiya nada berçavin var. Dijiyana ve de reji tune. Jberweye ki yani hakwa jmara zarok u zaman u huner u jin. Em divan xalada eger ev jmara pevist be دبی کو پیش بوناوی باش وره فهم کرد دیسه جید بیشیم یعنی وکا دلیل اگو و جمره وی باری هشت او بخواد بیشه دبی هنر کلیل که جنیجی وکا کلیل که دبینه دبی هنر کلیل که اگر کلیلی گشی گواج نوا آخر در که با آخر شرط که جرای کاملا لکردستان لسر نوی شهید چاندی ایجن میجانک ساتیل دارخستم جبوی ویجی ام پرکی خوشن مه جانای پر هدت کنی و دهه فستیوال ناوروکای خورد جو شانو موزیک و هر وهاج هنرمندی جدا تولید بن جبوی میری جانای کمین آفرقینه belki kemalsi çebun, belki pırskere kenek çebun evle navda yani bu ay kemin belki dizajı ne zede karab bu. جبو مجی که خوشی کل فرقی نچبون فرقین بچند زمان دیرو که خو دولمند و کبناره ایجی و بطایبتی جبو که هات دیاری کرن جبو کساتا هوالا دلیل داد هات دیاری کرن جبو همو هوالنجن او جی کیف خوشی که جدایه
بیجی اولاش نراش خرید مقانا خیمتم تر جرینه گره برنگ دلان و برل شلان و سقط انگلک بری بدن محمد علی سر دیگران دانه ویلا مانا بابی خرابی که سکتنه تمتی لامانا دخو بگرینه هایله ده هایله 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 ده هایله 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 هایله
çîrokî ji bo me hêlekê wê dijî heye ji ber ku hêlekî tekoşeriyê gelekî tekoşer gelekî tekoşîn kiriye odna vê tekoşeriyê de li ber xwe daye îro jî li ser navên jinên Kurd Mehricana Yekemîn kul farqînê têv darxistin li ser navê tevgera jina demokrat û azad ji bo me gelekî giring e û pîroz e jî Yani ezlicime ama farkını da zarfiyam kur derbaskiye. Ez farkını kur hastım. Emlav zeviyevi da bakçevi da nezindine. Nezikatiya tevgera azadiyeci zindan era biçak ki binayı. Tamam reşaye xarabiye ke mazın eli. Marır kare bike ciye ke ronahi ke mazın. Marır bike vargeha berxadane mazın. Marır kare bike xadi kırna yani هێلینا خەدیکردنا ئینسان یê siyasetê Ego êdî jin gerek bi tevgerekê xwe binav bikin. Nasnameya me wek em bêjin çawa bêjin sêdanekê diçê dibin. Yani em nabendiya xwe bi navendî bidî havî belawala nabe bi navendiyekê em gerek xwe îfade bikin. Vî navî em her çûn em xurt bûn, em her çûn em bi sazîbûn bûn, em her çûn em hîn bûn. Hêla hunerê de jin yani çand û hunerê tu bîne ziman, tu bixwaze bîne ziman gelkî zehmet e. Ji vê zehmetiyê jî de em dixwazin bêjin nêzîka 20 sal e navenda çanda Mezopotamya di tarîxa em bêjin di saziyan de ya hunerê de ew yeka girîng e. Lazim e ku em li vê hunera xwe xwedî derdikevin, em li vê dîroka xwe, li vê mîrasa xwe jî xwedî derkevin. Sen selam hakkı, sen çare bana hakkını. Bir gene hani şehidara dendarım, azara şehidene. Emi jiyo peday, bir gene hani evişim, juana sükke. Emi de juana dendarım. شهد مشهل چیانه خوین بریجه وک بارانه اما الله دشیند بی دارا فکی حق گیری تو شهیدی تو نامری تو شهیدی تو نامری Kalbime benzer taşları, heybeti öter kuşları, göğe yakındır başları, benim mesleğim. Fırtık, havale taş, Romanen Marxist, Zanaren Sozialist, Mina Teire Nuera. Zaten
مدانی سمله چارها بالا ولا ولا مدران هدی هدیش چارش کیلو لا لا بینه خوره لا لا بینه خوره وکی گل زبستانه بهارم قچه نبو وقلتی الزندانا قلم قد آزات نبو وكي عوري رشو طاري دنيا الماروني نبو شي جودي كتم دارو بكبري ددلي دايكي شيدا بيتي غروبا غير دري دايكا مني تخمو مرقي منك خدي عزوزانا بريداشته دنگ خورده کردستان ول مخواسته شفا گندانو پیدا برینه جهانی خزنیم خوینا رشته خریبه وزه